Yes, muri muta muri je Western tujya mu kutugwito gwa Nkore Media. Nkore Media umukuto kusinga yo kwereza amakuru okurwo muri Ankore ntukwa amakuru agakwatira inajyo ubutegetsi entertainment na social life bembeza burijo. So utaka subscribing, in fact subscribing today. Mukasheshe kandi ngashizo beri ningashesha hezi aho arebera eji video ningashaho already audio eji ni Nkore Media kandi rizoba tuzakurabira mu kace abuko bekintu turiyo twenda kuchiteka revo turiyo tuchikwasaganya bizaniza kurabira mu kace omujyafa bya Roy ningashi wabinji bakumanyanka Muhigwe Regan Roy no mweshongozo wa Western kandi nomweshongozi wa mani munonga fact nomweshongozi ajya level ya mani kwikarivo yo kujangu nabasa competinga naba Kampala South Church chiri bire cyo kugira ngo abana ba Western abana ba Kampala no nomweshongozi wa mani munonga kandi uri kuza level yachi level ya mani munonga iri kuzo mu Uganda yona not Western, so ni Ugandan artist. Tuturashishe buire ka turitandikireho tukurabiremo Roy amazina gagengino rigino bamwita Muhigwe Regan akazagwa kandi yakuzibwa omuri shaka. Roy akeshongore cyo kubanza kibakweta Marari omusitire bakweta Lyrics Records kandi akakora video yo kubanza 2013 bamusayininga contract ye iri professional na camp iba kweta The Concept Music gija icyeshongore ico kikakwata yo munonga gija yakora se icyeshongore cyo yanwita Enshazi icyeshongore ico kikakwata Western yona cyeshongore kikakwata Western gija yakora saho ebindi kwenda video ayi yakozire na Rose Film kandi audio akagikorera omu Eragon Studios. Roy no mweshongozi wa mani aina maraka marungi utakubiha omu Western no mweshongozi omwe ombacyasingireyo. Ningumiza muni nkwereza ejyafayo bya Roy so naza kugambira Roy akazagwa rukumogwenda cyenda n'ebiri akazagwa rukumogwenda cyenda n'ebiri, so wano barabara mawo no basa kureba imyaka ye rukumogwenda cyenda n'ebiri byazarigo muri Bushenyi. Haza okukwata yoje munonga kukwata 2014 so nawara munore nyaka eje yaterire kintu manyoti yes umwana girizeho. School life Roy akamara high school ningashi senior 6 ningashi secondary level 2012 ungataragumizemu sete zikanga abo kugira ngo abazirebe bakaba batakwa affordinga kushashora fees kandi abandi bato bakaba bakijya hasi kandi abo kwitaga kushoma. So Roy akasharama yajata reka taking a break mende jiro mu ishomero maze concentrating tamze kintu cha music maze kiteka refu. So Roy is currently ranked among the top musicians in the country and is arguably Western Uganda's biggest. Icho tinye na chigamba, in fact in quotes kurgomo MTN Pulse abashitireho umuntu bari kusinga yo mu Western aine byeshongoro bingi, in fact ati orunyankoro rwa kweshongora ati rya level international wano ndakumanya binja aba artist ba celeb bawe ntuza kuba tubakuretera Nkore Media mu kutugwitu gwa mani gwa Western Uganda. Subscribing, sharing tutambuze kintu tureke ngo kintu cyakwatayo ni Western twagiteka rifu izana kuretera Roy no basa kumbuza cyo cyo kwenda kumumanyaho ninge cyo kwenda kumanya abeshongoza abandi tuza kubantu tayireza abana platforms
habwokuba eki n'ekintu kihango kandi twine kukiyayo. Western neyitu. God bless.